Igihugu cya Madagascar na perezida wacyo Andry Rajoelina ni amazina abiri yanditswe kuri internet cyane mu mpera z'ukwezi kwa Mata n'intangiriro za Gicurasi muri 2020. Rajoelina agitangaza yuko igihugu cye cyavumbuye umuti wavura COVID-19 yugarije isi kuri ubu ngubu. Ikiremwa muntu hafi ya cyose cyerekeje amaso muri Madagascar. Ni inkuru nshyashya yariguye mu matwi y'abantu kandi inkuru yarije abantu batabyiteze ko umucunguzi w'abantu ashobora kuba ari umugabane wirabura. Bamwe banyeze uyu muti cyane bati n'abazungu baragerageje ariko ntabwo birakunda, none umuti koko wabuvumbuwe n'umunyafrika wituriye mu kirwa giteretse mu mazi rwagati. Abandi bagaragaza yuko ahubwo bagomba gusenyera umugozi umwe kugira ngo Madagascar ibe yashobora gukora ibishoboka byose igeze uyu muti aho ugomba kugera hose. Hashize igihe gito dukoze inkuru ivugwa ku ivumburwa ry'uyu muti n'igihingwa cya Artemisia uyu muti wavumbuwemo. Nyuma yaho uyu muti ubu watangiye kwiganwa ubushishozi n'abahanga mu by'imiti baturutse imihanda yose. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe ngo witeguye gushyigikira ubushakashatsi kuri uyu muti. Ibihugu bya Afrika byatangiye kugaragaza yuko bikeneye umuti ku bwinshi, bimwe bitangira no kutumiza. OMS yo iravuga yuko uyu muti udakwiye gukoreshwa. Abajya impaka nabo baragumya kwiyongera bavuga yuko umuti wenda waba ari igipindi kigamije kuyobya gusa abaturage kugira ngo batezuke ku ngamba zo kwirinda COVID-19. Nyamara umuti wo ubwawo na Madagascar bikomeje kwamamara. Ni ubuhe bushobozi bw'umuti wavumbuwe na Madagascar mu kuvura COVID-19? Abawamagana bo bashingira kuki bawuhinyura? Ikaze. Les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction de l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du COVID-19 à Madagascar. Amagerageza yose yibanze kuri uyu muti yarakozwe. Bigaragaza yuko ufite ubushobozi bwo kurwanya no kwirukana ibimenyetso byose mu buvuzi bwa COVID-19 muri Madagascar. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina. Ubwo yamurikaga uyu muti ku mugaragaro nawe abanje kunywa agacupa kawo. Yirengeje intama ya mbere, yirenza n'iya kabiri arangije apfundikira agacupa. Imbere y'abanyamadagascar bose yizeza igihugu yuko uyu ari umuti wavumbuwe kandi wizewe ko wavura icyorezo cya COVID-19. Ni umuti wahawe izina rya COVID Organics CVO Tamba V. Mu ijambo ryakurikiye kumurika uyu muti ku mugaragaro, Rajoelina yahamagariye abanyafrika bose gukoresha uyu muti, abizeza yuko ari umuti w'ibimera by'abanyafrika kandi utagira izindi ngaruka ku mubiri, kuko ari umuti ukamurwa mu kimera cya Artemisia utabanje kunyuzwa mu zindi nganda zishyiramo ibinyabutabire. Uretse kuwupfundikira mu macupa yabugenewe kugira ngo utangirika, nta yindi miti y'uburozi bwica cyangwa ibinyabutabire binyuzwa mu nganda bivangwa n'uyu muti. Ngo ni umuti w'umwimerere ukamuwe mu bihingwa gusa. Artemisia ni igihingwa kiboneka ahantu henshi mu bihuru n'amashyamba bya Madagascar ku bwinshi. Ndetse mu kiganiro cyacu cyashize nakubwiye yuko ari igihingwa cyabashije guhangana n'indwara ya malaria muri Aziya yose, gihangana n'indwara za kanseri, kigacubya umuvuduko w'amaraso n'izindi ndwara zirenga 40 zose zivurwa n'iki gihingwa. Ni igihingwa ubwacyo kirimo amoko arenga 400 yose ashobora kuvura. Rajoelina yahise anasaba abaturage yuko bakongera ubuso bwahingwagaho iki gihingwa kugira ngo kibashe kurengera abanyafrika ku bwinshi. Uyu muti wahise uhabwa abantu banyuranye muri Madagascar barimo n'abanyeshuri, ako kanya bahita banasubizwa ku masomo. Nyamara ku rundi ruhande Madagascar kuvuga yuko ivumbuye umuti byabaye nko gushoza intambara hagati yayo n'amatsinda atandukanye y'abashakashatsi. Ababanje kurwanya uyu muti ni ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS. OMS yavuze yuko icyavumbuwe kitakagombye kwitwa umuti koko, ngo mu gihe cyose kitarakorerwa amagenzura mu nzira z'ubushakashatsi indi miti yose isanzwe inyuzwamo ku rwego mpuzamahanga. Abanyafrika benshi ariko bashyigikiye ubuvumbuzi bwakozwe na Madagascar, bagaragaza yuko impamvu uyu muti urimo kinagizwa nkana ari uko wavumbuwe n'umunyafrika gusa w'uruhu rwirabura cyangwa se igihugu kiri ku butaka bwitwa bw'Afrika. Naho ubundi ngo uyu muti ni muzima rwose, ndetse ngo uza kuvumburwa n'abazungu natwe tuba twaratangiye kunywa. Dr Tedros uyobora OMS yongeye kuvugira mu ruhame imbere y'itangazamakuru i Geneve ati abanyafrika ni abantu nk'abandi,
bakwiye gukoresha imiti yasuzumwe neza ku rwego mpuzamahanga hakurikijwe amategeko y'ubuziranenge bw'imiti, ntabwo hakwiye kubaho irengayobora nuko ari Abanyafurika. Ibigo by'Abanyamerika by'ubushakashatsi nabyo biri mu byahise byamagana uyu muti ku ikubitiro binyuze mu ijwi ry'ikigo cyabo cya US Center for Disease Control and Prevention, bavuga yuko uyu muti udakwiye kwizerwa na gato kubera kutarakorwaho amagenzura ahagije. Nyamara ibihugu byinshi byo muri Afurika bigumye kugaragaza yuko byishimiye intambwe yatewe na Madagascar, bikagaragaza yuko ahubwo bigomba kwitera inkunga no guteza imbere uyu muti ku bwinshi, ndetse ahubwo bimwe muri ibi bihugu byatangiye kohereza indege bwangu bisaba yuko byakoherezwa icyiciro cya mbere cy'uyu muti. Guinea Bissau niyo yabanjirije abandi. Perezida w'iki gihugu Omaro Sisoko Embalo abinyujije kuri Twitter yashimiye cyane Perezida Rajoelina, anamusaba yuko yamwoherereza icyiciro cya mbere cy'uyu muti akihera abaturage. Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi nawe yasabye yuko uyu muti wakoherezwa mu gihugu cye, cyane cyane yuko n'ubundi wakozwe n'umunyekongo. John Pombe Magufuli wa Tanzania nawe yasabye yuko indege ya mbere yakoherezwa ikazana amakarito yuzuye uyu muti, abaturage bagatangira kunywa bagasubira mu buzima busanzwe. Ibihugu nka Cameroon, ibirwa bya Comore, Guinea Equatorial, Senegal, Congo Brazzaville n'ibindi birimo biravugana na Madagascar kugira ngo babone uko uyu muti wagezwa ku baturage babyo banasohoke mu mazu bamazemo iminsi. Uyu muti ngo ufite ubushobozi bwo gukiza burundu umurwayi mu gihe cy'iminsi 7 wari urwaka barakize burundu. Nyuma y'aba bose, umuryango w'ubumwe bwa Afurika wagaragaje yuko uri mu nzira zo gushyigikira Madagascar mu kunoza ubushakashatsi kuri uyu muti kugira ngo ugere ku bipimo mpuzamahanga bigenderwaho mu busanzwe mu gukora imiti, binyuze mu kigo cya Africa Centers for Disease Control and Prevention, African Union. Iti tuzarebera hamwe imibare ya siyansi igaragaza ubuziranenge n'ubushobozi bw'uyu muti. Igenzura rizaba rishingiye ku mahame n'amategeko mpuzamahanga agenderwaho mu kugira ngo umuti wemerwe binyuze mu nzira za nyazo. Ni ibiganiro byabaye ku itariki 4 Gicurasi bihuje umuryango wa Afurika yunze ubumwe na ambasaderi wa Madagascar ufite icyicaro i Addis Abeba muri Ethiopia. Ugendeye kuri interuro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, byumvikana yuko umuti ushobora kuba wanavura ahubwo ndetse wenda nabo bawemera, ariko bikagaragaza yuko nanone ari uguhuza uyu muti n'ibipimo mpuzamahanga bisanzwe bikoreshwa mu kugenzura imiti. Dr. Tedros uyobora OMS ubwongeraga kubazwa kuri uyu muti yaragize ati, "There is no shortcut, we must follow the evidences." Tugomba guca mu nzira itaziguye, tugomba gukurikiza ibimenyetso. Umuti asa n'uwongeye kuhakana. Kugeza ubu ngubu Afurika ibarirwamo hafi ibihumbi 50 by'abarwayi ba COVID-19, muri abo ngabo 1800 bamaze gupfa. Ethiopia yonyine yagaragayemo abarwayi 149, muri aba ngaba 99 barakize burundu baranataha, nta numwe urapfa. Ikitaramenyekana neza no kumenya niba muri aba batashye harimo nibura n'umurwayi umwe wakijijwe n'uyu muti, kubera yuko umuti umaze igihe gitoya uvumbuwe. Wakwibaza ngo nubuhe bushobozi bw'umuti wa COVID Organics CVO Tambavi wavumbuwe na Madagascar. Icyambere gishobora kwemeza yuko uyu muti waba wifitemo ubushobozi nuko atari Madagascar yonyine yavumbuye uyu muti ikoresheje igihingwa cya Artemisia. Uretse yuko Madagascar gusa ariyo yabitangaje mbere y'abandi, hari ikigo cy'Abadage cyitwa Max Planck Institute of Colloids and Interfaces gikorera Potsdam, kimaze igihe gikora ubushakashatsi ku gihingwa cya Artemisia bashakisha uburyo iki gihingwa cyakamurwamo umuti wa COVID-19 irimo yogoza isi muri iyi minsi. Ni ibintu barimo bafatanyamo n'ikigo cy'Abanyamerika cyitwa Artemilife Inc. gisanzwe gikora imiti muri Artemisia. Iki nacyo gifite igicaro mu Budage no muri Denmark. Ibi bigo byombi byicaye hamwe bireba ukuntu COVID-19 itarabonerwa umuti uhamye kugeza ubu ngubu kubera ko abantu bagikoresha imiti ya Ebola na malaria. Maze abashakashatsi barongera barashakisha, bajya no mu Bushinwa bashingira ku bwandu bw'icyorezo cya SARS-CoV-2 nacyo cyo mu bwoko bw'ibicurane cyayogoje Ubushinwa muri 2015. Iki gihe Ubushinwa bwatewe n'icyorezo butari bwiteguye, buhita bukoresha imiti gakondo mu kurwanya iki cyorezo kandi kiracika burundu. Umuti wavuye abantu benshi mu Bushinwa iki gihe ni amazi yakamuwe mu kimera cya Artemisia yo mu bwoko bwa Anua, cyarabanzaga kikumishwa.
Professor Peter H. Steinberg uyobora the Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, cya kigo nakubwiye gikomeye gikora imiti mu Budage kiri i Potsdam, yavuze yuko Artemisia yagobotse amamiliyari y'abaturage batuye Aziya bari bagiye kwicwa na SARS-CoV-2. Iyi SARS-CoV-2 nayo iri mu bwoko bwa za virusi za corona. Professor Peter H. Steinberg yemeje yuko hari isano ndetse rinini cyane hagati y'izi virusi zombi n'uburyo zifata bukaba bumwe, ibimenyetso nabyo ngo bikaba bimwe, ku buryo n'umuti wazo utaba utandukanye cyane. Yahise ahamagarira amatsinda y'abashakashatsi gukora ibishoboka byose bagashakisha umuti muri iki kimera cya Artemisia yo mu bwoko bwa Anua. Kugeza ubu ngubu ubushakashatsi bugeze kure ndetse bwagaragaje yuko buri gutera intambwe ishimishije mu gukamura umuti muri iki kimera. Ntararenga ahangaha rero, iki nicyo gihingwa Andri Rajoelina na Madagascar barimo bahamagarira isi yose gukoresha ko cyavura COVID-19. Ikigo cya Artemi Life Inc. cyo cyamaze guhinga igihingwa cya Artemisia ku buso bunini cyane muri Kentucky muri Amerika kugira ngo batangire gutunganya iki gihingwamo imiti izafasha kuvura abantu icyorezo cya COVID-19. Cyakora iyi miti yose ibi bigo byakoze nta n'umwe urajya hanze kugira ngo utangire kuvura abantu, kubera yuko bikiri mu nzira zo gukorwaho amaperereza n'ubushakashatsi nk'uko indi miti bigenda. Nko muri Amerika hategerejwe gusa isuzuma rizakorwa na US Food and Drug Administration, ikigo gishinzwe kugenzura ibiribwa bishya n'imiti mbere yuko bitangira gukoreshwa no gushyirwa ku masoko. Uhereye mu myaka 200 ishize, igihingwa cya Artemisia muri Aziya cyabaye igihingwa gifatwa nk'amana yaturutse mu ijuru yaje kugoboka ikiremwe muntu. Nakubwiye yuko kivura indwara zirenga 40, kandi abaturage bo muri Aziya ni bamwe mu bantu bivura mu buryo bwa gakondo, ubuzima bwabo bukazira umuze. Gusa amateka y'iki gihingwa ni maremare cyane, arenze imyaka 200 kuko cyatangiye gukoreshwa mu myaka 350 mbere ya Yezu Kristo ni hambere. Uwavumbuye umuti urimo uvugwa muri Madagascar wamaze no kwamamara cyane ni umunyekongo Dr. Jerome Munyangi. Uyu nguyu yafashe ubwoko bw'igihingwa cya Artemisia Anua na Afra arabihuza, akamuramo artesunate, ayivanga na amodiakine. Amodiakine murayizi ni umwe mu miti ivura malaria kuva igihe kinini gishize, abyazamo umuti wa COVID-19. None niba uyu muti wavura, niki gituma urimo urwanyirizwa kure na bamwe mu bashakashatsi na OMS? Icyambere benshi babanje gukeka nuko ngo ari umuti wakorewe muri Afrika gusa. Abanyafrika bananiwe kwiyumvisha uburyo umuti wakamuwe mu bimera bisanzwe, amatsinda y'abashakashatsi yananiwe kuwemera, kandi abawuhakana cyane bakaba ari abanyaburayi n'abanyamerika n'imiryango mpuzamahanga bashinze. Hakaza rero n'ikibazo cy'uko uyu muti ushobora kubonetse hakiri kare cyane, kandi hari ibindi bihugu n'indi miryango byarimo bikora ubushakashatsi ku miti n'ubundi yavura COVID-19, bikaba nko gutanguranwa. Indi mpamvu ikomeye cyakora nuko iki gihingwa cya Artemisia ubusanzwe kibujijwe gukoreshwa, ko haraho gifatwa nk'ikiyobyabwenge, abandi bakagifata nk'uburozi bwa nica bitewe nuko cyakoreshejwe. Nko mu Bufaransa iki ni igihingwa kitemewe burundu n'amategeko aragihanira kugikoresha, ndetse ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imiti n'ibiribwa mu Bufaransa giherutse guhagarika burundu ikoreshwa ry'ikintu cyose icyo ari cyo cyose gikomoka kuri Artemisia. La Maison de l'Artemisia, ikigo cyigenga mu Bufaransa giteza imbere iki gihingwa, kirimo kirarwana intambara yo kumvisha leta y'u Bufaransa yuko iki gihingwa kivura indwara ya malaria ku buryo bwa burundu, ariko leta yerekanye uruhande rwayo, igaragaza yuko idashyigikiye na gatoya ibikomoka kuri iki gihingwa byose, kuko ngo ari igihingwa cyuzuye uburozi bushobora kwangiza ikiremwa muntu nubwo nta bindi bimenyetso bagaragaza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS naryo ntabwo ryemera ikoreshwa ry'iki gihingwa mu miti, ngo kirimo uburozi bushobora kwangiza ubuzima. Ibi ni bivugwa na OMS. Izi rero zishobora kuba zimwe mu mpamvu zituma hari imiryango n'ibigo mpuzamahanga by'abashakashatsi bamaganiye kure ibyavumbuwe na Madagascar. Nyamara Madagascar yo ivuga yuko itenda gusubira inyuma ngo ihagarike uyu muti, kuko ngo mu myaka amagana n'amagana abanyafrika bakunze kwivura mu buryo bwa gakondo kandi bagahangana n'indwara n'ibyorezo n'ibibashegeshe. Kugeza ubu ngubu ingano y'amafaranga ashobora kwinjizwa na Madagascar ku itumizwa ry'uyu muti n'ibihugu by'abanyafrika gusa yaba ku by'inshuro zirenga 10 amafaranga yishyurwa n'amatoni y'umuceri n'ubundi atumizwa muri iki gihugu.
ni ibintu byahita bizamura cyane ubukungu bwa Madagascar. Abanyafrika nibemera gutumiza uyu muti muri Madagascar ku gihugu kigenzi cyacyo cy'ikinyafrika. Ibihugu 8 nakubwiye byamaze gusaba kohererezwa uyu muti. Hari n'ibindi bikibitekerezaho bishobora gufata iyo nzira. Biramutse byemewe ku nshuro ya mbere, Madagascar yahita ipakira toni 3,000 n'amafaranga abarirwa mu mamiliyoni y'amadolari y'abanyamerika yinjira muri iki gihugu. Hari abasanga ibi ngibi ubwabyo byakurura ishyari ry'ishema ryaho uyu muti wakorewe n'ishyari ry'amafaranga arimo yinjira mu gihugu cyakoze uyu muti. Ni ibintu kandi byumvikana yuko abanyaburayi badashobora kwishima na gatoya, kubera yuko amamiliyoni y'amafaranga y'abanyafrika yahoraga yinjira mu bihugu byo mu Burayi bikora imiti. Nubwo nanone nta wakwemeza 100% yuko uyu muti warangije kunyura mu nzira zose z'ubushakashatsi indi miti yose isanzwe inyuramo. Ndabashimiye cyane mwakoze gukurikira iki kiganiro ni Inyanja Twogamo.